iqembu elidlala kwi-Betway Premiership iStellenbosch FC bagcine bavumile ukuthi-ke umgadli wabo u-Ingram Reiners axoxisane-ke neqembu-ke iMamelodi Sundowns. Kanti-ke le qembu phambilini-ke belingazimisela ukuthi-ke lithengise lo mdlali emva kokuthi-ke kuye kwavela-ke amaqembu amaningi khona lana-ke Afrika abonisa-ke ukumdinga yena-ke lo mgadli. Kodwa-ke iStellenbosch-ke njengamanje sesivumile ukuthi-ke u-Ingram Reiners axoxisane-ke neMamelodi Sundowns, okubonakala khona ukuthi lo ubheke kwiqembu-ke leMamelodi Sundowns. Uyangikhulisa, uyangihlanyisa, uyangikhulisa. You make me like a fool. 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 Uyangihlanyisa.